Asifiwe.
haleluya. Katugere dusoze. Kugeza kuri umwande. Arambira abakozi ma. Baraza sio. Haleluya. Noneho Bwana sifiwe. Rubanda n'abanyedini babangamirwa n'imiyoborere ya Yesu. Agaragara akavuga ngo jewe nzambabona ngamba mbona bijya mwakoze iriya abantu batabonye. Kandi ukuza abatanzi n'abafarisayo bipanze bafite ibikanzu bene bijya birebire by'umweru ngo bakazazandika amategeko nyuma n'imbere. Atanu hano ndatanu hano. Ngo bakandika neza. Bakaba bicara ku masoko kugira ngo abantu bamenye ko abashumba bahageze. Abantu bazabaka uko ngo muraho rabi wigisha muraho mwarimu. Muraho mwarimu. Ngo Yesu akabese. Muze mwe mwicara ku masoko ngo bagume babaramukiza ariko nareba umutima. Ko mbona mufite uruca. Ko mbona mutarabarimu. Ababwiriza barababwira ngo mweze twari twarabaye ifunguzo nje na data. Turaga ngo ifunguzo z'ubwami ni mukizure mwifu. Ngo murangize mama muzikubita mu mfuko ngo mwimira n'abandi ngo ntibimuje. Izo Abafarisayo bakaza bakora ni. Bari bazi kuvuga amakuru ya Bibiliya imyaka yanditswemo bagapanga bakagabura uko bigabuye bakabigabura ariko gushira mu bikorwa bakamabura habe naki. Ibintu byose bakabifata mu mutwe akazakubita kandi akabifata. Niyo mico y'Abisilamu bakigira kugeza n'ubu bakabifata mu mitwe shira mu bikoko wapi. Abisilamu bazabirinda gusa mu gihe cya Ramadhan. Niyo makuru y'Abisilamu. Igihe cya Ramadhan twariganye mu mashuri uzumukora akama atuza ngo bari muri Ramadhan ngo bafunze. Nyuma ya Ramadhan ya abakristo nyine tugize ariko imico ngi Abisilamu ni mureba neza. Uragira ngo twebwe siko tumeze. Umunsi wa ninga niwo gucomoka iyo tuje nibo babagize ngo twaje imbere y'Imana hano. Hariya hamunza akamagira ngo ni nyuma y'Imana cyane. Akagira ngo nayizi kingwa kijima bazimije amatara ntakiba ndizi kingwa kijima. Habe nubwo ngo akanyegera ko bagari kwiwegira ngo nijoro bizikabona. Kujya kangana akanyegera kakaja kwiwegira kandi ari na nijoro ndato. Bizikabona. Bwana sasa sifi. Tusamure siku bayiro bya. Bani tubire neza. Bwana sasa sifi. Haleluya. Yesu bari ubabangamira. Arababangamira kutabisambo byasawe. Kandi aho Yesu mu igihano cyo kubambwa yakazaba abafamiye kuri yarisha ikigisha bakamufunga mu gasho k'inshuro zitari nkeya kugira ngo bazomashe ngo bamumwishe uruvugo ku musaraba. Ngo rwari urupfu rw'ibivume. Ngo kuri umuntu ku musaraba utabajije ngo se bamujije iki niki bakavuga ngo ni igifunga sigo ushiriye isemu yawe y'amacanga ugatamba. Niko zarinde. Ugafata amacanga ugasiga umuciriye ukitambuka. Kandi no kuba ubuzi ko ari kivuko havumwe umuntu ngumana. Siko birize mu. Ariko Yesu Bwana Yesu asifiwe. Aho ubwenge bwiwe buzabucanga isi bugayubika bugahinduka urufungo kubatize. Nuko hahandi hajya mu isoni hajya mu ndege hajya mu rupfu ariho twe tugirira ibyishimo. N'imbaraga ziwowe zibumbi. Kuko iyo cya Yesu nditworira twe. Uragira ngo twibutse uko Yesu yapfuye tworira. Twe twama duseka tugasirimba kubitagira twe uko Yesu yapfuye. Nuko
Hey!